Bayap song fighting ke sung hanai tesa job kotal notification nalunai Novodaya Bidyalay Samiti te kaisa job ongkori phaikya an autonomous organization under Ministry of Education Government of India ne fighting ke sung kaham ke details haimalai no Bayap song naijao jagao 650 ta Johor Novodaya Bidyalay tongo total 7 ta tongo chin tirpao boro hingkakai South Tripura Sipahijola North Tripura Khuwai Gumoti Dolai April West Tripura hingka jara Tripura theke abidon khainai ke borok Tripura no khlainai o jaga post tongo borokni rijak naidi Bayap song assistant commissioner assistant section officer audit assistant junior translation officer junior engineer kwbangma tongo o jaga total o jaga 16 ta post tongo Bayap song o jaga total jar post ni onusare category wise vacancy phunukjak tongo o jaga o naidi assistant commissioner group A oka group A bo tongo group B bo tongo group C bo tongo o jaga kwbangma Bayap song ang nukno bo aswk kaisa ke mari salia puila o tongo aro rijak swijak ang norokno jekisa kwbang simi saono naidi Bayap song o jaga ST seat koito tong junior secretary assistant group C o jaga o ST total 46 tongo hingke naijak o jaga tekisa tongo electrician kam plumber o tongo 20 ta tongo hingke o jaga kwbangma tongo 16 ta post tongo o jaga hingka 10 ta tongo chini ST Bayap song norok naijak kwbangma o jaga bo tongo mess helper group C o jaga bo 47 jon tongo chini ST hingke multitasking staff group C oro kai ekjon tongo hingke Bayap song jar post ni onusare o jaga qualification bo mention khaijak alada khai norok oro naidi pay level bo borokni phunukjak tongo hingke Bayap song ang o jaga je post kwbang no simi qualification mention khailai je chini ST seat tongmani je post kwbang aro post no simi ang o jaga qualification bagui mention khaino female staff nurse tongo chini ST 6 jona oro wngka kai pay level naidi iko tongo 44900 taka theke 1,42,400 taka pay wngyo oro essential qualification nango SR secondary examination class 12 pass wngna nango tei grade A 3 years diploma certificate in nursing khaijak hingkai o jaga apply khaimano eba BSc nursing khaijak apply khaimano jaga erpore catering assistant naidi o jaga bahaino chini ST 6 jon tongo 25500 taka beton wngyo o jaga 21100 taka porjonto wngyo essential qualification hingkai class 10 pass hingkai o jaga rimano hingkai tei songe 3 years diploma in catering or equivalent from a institute recognized by Ministry of Tourism Government of India obo khaijak hingkai o jaga o apply khaimanai hingke tolo naidi pass secondary 12 pass CBSC hotel management khaijak hingke bo o jaga o rimano oro kwbangma tongo norok naidi gwnang najak sanakai hilawui thanai ang erpore naidi junior secretary assistant o jaga chini ST ni post tongo 46 naidi pay level tongo 19900 taka theke 63200 taka porjonto o jaga wngyo essential qualification hingka kai o jaga junior secretary certificate 12 pass wngna nango recognized board of processing minimum speed for 30 word per minute in English typing mano nango jaga hingke o jaga apply khaimanai hingkai o jaga boys hingka kai 18 থেকে 36 years porjonto o jaga age limit rijaka erpore naidi electrician kam plumber o tongo o jaga o chini ST 20 jon post tongo beton 19900 taka theke 63200 taka porjonto wngyo 18 থেকে 40 years porjonto o jaga rimanai essential qualification hingkai 10 pass eba ITI certificate tongkhai o jaga apply khaimanai tei at least 2 years experience in electrical ni installation wiring and plumbing work khaijak hingkai o jaga obo desirable kwrwi norok rimano desirable nangya desirable hingke jara manui number rok soman hingke borok no tei kisa preference rijago aboni bagui desirable phunukjak tongo o jaga erpore lab attendant tongo post o jaga o total post 10 ta tongo chini ST ni bagui pay level tongo 18000 থেকে 55900 টাকা পর্যন্ত age hingka 18 থেকে 30 year পর্যন্ত জায়গা
रिमोनो एसेंशियल क्वालिफिकेशन काय 10 क्लास पास नंगो सर्टिफिकेट एबा डिप्लोमा laboratory technique खाइजांगा नरो जागा एप्लाई खालामनाय एबा 12 पास साइंस खाइजांगा नरो जागा एप्लाई खालामनाय एरप्रे मेस हेल्पार दङ ओ जागा पोस्ट टोटल 47 दङ सिन एसटिन बागै ओंगे क्वालिफिकेशन ओ जागा बनायदि matriculation pass माइदिं पास ओंगो जागा एप्लाई खालामनाय नरक Brock 10 year experience of working of government residential organization school passing of skill test prescribed by abo hairok kisa nayo hingke bayap songo jaga naide age relaxation kakai chini ss tirong 5 years relaxation tongnayo jaga gainun kiramuni layer kai 3 years brung tongo others background nongni bagai hingka kai bayap songo jaga name of the cities broni phunukjak tongo oro broni center tongo chini kai ko agotla naidi oro agotla o klainai chini hingke bayap songo oro baike apply khaina kai obongkha online through te ro apply ma khainai broni www.nobudoya.gov.in aro habini rok apply ma khlainai bayap songo jaga apply khainani bagai jar post ni fee nango jaga fee hingke kabang khaino rijak assistant commissioner ADMN ni bagai 1500 nangnai erpore assistant section officer audit assistant oborok ni bagai hingka kai o jaga 1000 nangnai erpore female staff nurse ni bagai hingkai 1200 taka nango o jaga bayap song norok rina thangka hingka kai oro registration khainani bagai open kha 12 1 mas 2022 erpore 10 tarik 2 mas February ni 10 tarik hingke o jaga close wngoi thangnai abo erpore fee deposit khaina kai 12 tarik 1 mas porjonto fee close wngnai 10 tarik 2 mas 2022 porjonto hingke bayap song abo baike talangjaknai hingka kai computer based exam wngnai exam erpore interview wngnai interview wngmani pore nokni selection wngnai obo haike tongnai computer based exam khaiui tei interview najaknai interview select wngka kai norok manai tei logi o borok phunukjak tongo oro tei skill test rok haino kisim kisa naijaknai aswkno hingkai interview kaham nongni exam kaham kai norok manai norok jara interest tongnai rok ready jahate chini tripura ni bagui abedon khainai rok hingke borok tripura no tongnai jahate chini tripura bo bini center tongba ombagai chini tripura o 7 ta tongo bini nobodoy bidyaloi hinui norok aro no khlainai hingke pay level bo kaham no bo jara interest tongnai rok norok khlaidi manani ekdom chances kwbang tamoni bagui hingka kei chini ST rok koijonle aswk qualification gwnang tongba jara qualification gwnang norok ready hingke norok manai hingke chini ST rok koyekta jaga o seat kwbangmani tongo hingke post bo kwbangmani tongo norok ready kei norok mannai chesta khaikhe norok mannai obossoi no exam rok kaham kai preparation khlaidi aswkno jotono no hambai।